Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Carla. Adinan kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nainlabak iti lalaki nga ubingam iti siyak. Kat impamaysak ti amin ko kenkwana. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Carla. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oy, Carla. Namamom ka din tayo kabarbaro at trabahador dito'y factory a pagtrabahuan tayo. Saan pa? Adamanan barbaro aya? Ay na, ada. Katamom. Ay na, ada itsuran na, sika. Ubing? 30 kano ti taon na. Baro. Baro, hangam. Ada may sa aputot na. Saan da kano nagkasar iti babae, di akadenana. Kasta ka di. Apay, nakichismis ka kankwana. Ay, wala. Tasyak tinairan na, akagidan na, nagmeryenda. Oh, nagbalon ka, Berna? Wano, mangan ka kadimanan ni Jarwar? Agtip-tipidak ita, iso nagbalon nak. Bagpaykan ka takanayon nga agbalon. Saan ka nagastos? Naimpan ka. Tanarigat ita tibiyag. Adapay dua nga apok. Naimbag lang ada may tulong ko kadagiti anak ko no agkasapulan da iti tulong. Ay, Manang Berna. Naglunch ka din? Nagbalon nak. Sika ngay. Sara ka nagbalon. Ayaban ka kumakadwa ka mangan. Ay, nagastos nga min, timangan itirwar. Ay, gayam. Yam amukan ka ni Carla. Kadwa tayo matlaang ditoy. Hi, Carla. Manang kunam kanyak. Ubing ngamin tirupam, Carla. Inton maminsan, agbalon ka. Tada tayo ti agsasango. Nagastos no kanayon ka amangan itirwar. Sige, Carla. Matungpal ti impagam. Manang Carla kunam, kunaklangarudan. Hi, Carla. Good morning. Good morning. Apay kasla nagrigat ken kang awagan nak itiman ng Carla aya. Diyak kaya. Tasaan mo tamadlaw ngay nauna kang amsyak. Anya asaan? Addan to pa yung dua nga pukok. Anya? Ayan nga di asawam. Balo akon. Manungay ti anak mo. Duada. Ngam agpadada nga addan asawa. Ti inauna, 27 ti taon na. Kati may kadua, 25. Addan iti saggay sang anak. Kabalay mo ida? Saan? Ni tatang ko ti kabalay ko. Kat sikangay, ayan mo ti asawam. Nagsina kami. Ngam saan kong asawa? Saan kami matanagkasar? Adamot may nga anak mi. Ada iti poder ti inana. Kat, supsuportara matlaang. Di danto pa kayat nga ipakita kanyak. Anya? Binaybay ako na. Amok mo't kat niya, sana baybay ang ti inana. Awan mo't lang maramidak, no saan da kayat nga ipakita kanyak. Anya day tawit mo, anak ko. Nagpalengke ak tatang, kan gimatang ak iti prutas. Ewan kayam, imay tay inaunang anak mo. Kasapulan na ti kwarta apagpa-check up ka no di apukaw mo. Anya? Apay nga rod asaan nga may ija pagtrab-trabahuak? Uray umay ijay, tasaan mo't lang nga makastrag. Adamot na batbati a kwartak, isunati inten kao. Ay, nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Awagak man inton madamdama, ta kumusta ak ti apukok. Awan mo't trabaho minton bigat, mapanmulat ta idan sa rungkaran Ay, gayam tatang. Nalipatak paikit din, nga awan serek ko inton bigat. Kumustan ti apukok, matet? Naipa-check up ko, nanang. Nairesitahan mo tan iti agas. Oh,
Adto'y tinayon tinted ni tatangkan ka kwarta. Imbagla may gatang mo itidad duma ka sa pulan ti apukok. Agyaman ako unay, nanang. Dakkel atulong daytoy. Nang runa, kat awan pa'y sweldo ti asawa. Ala, hagan anos kayo. Kasta talaga ti mangrugrugi, anak ko. Agyaman akmanan, nanang. Anya gayam ti kayat yo asidaan, ta iso ti iluto. Hindi ka nagtaktak, anak ko. Ijaya kun balay amangan. Agluto ka no ni lulom. Ay, kasta ka di, nanang. Imayak tapno kita ag ti apukok. Kan tapno may ted ko ti sangkabasit atulong ko. Adda kayo ngit, nanang. Imayak ita amalam, tay bigat. Napanak kan ni manang mo. Sinarong karak ti anak na. Ay kat kumusta ngay mati apukok kan ka? Ay, nakaturog, nanang. Ay wanam analaing ti anak mo. Uso ti panateng kan trangkaso ita. Ay, nanang. Nangina ti agas kan panagpa-check up. Iso ajak baybay anti anak ko. Kanayon mo asweteran, ah. Nanang. Nan, mapanak man iti ayan ti apukok. Kayat ko makita, uray nakaturog ako nam. Ala, sumrek tayo nga rod di ta kwarto. Ay, adun sa amot ti binalon mo asidaan, Carla. Anda ka di laklak amam. Ay, huwan tatang. Ti katrabahwak, kaasimet. Sino ngay day ta akatrabahwam? Basta, barbaro akatrabahwak tatang. Ay, talaga ama nagtulong ka, anak ko. Ay, bastit laba nagdayta tatang. Ad-adu ti kasukat na. Sa bagay, ti tao ama nagparabawr. Adu ti sumangbay ken kwa na agrasa. Agpay sudayta tatang. Adtoy re, imbalunan kan. Kaputa ka na yun matan adilata ti balon mo. Ha? Agyaman ako na Carla. Saan ka laan napintas? Nasimpot ka pa'y. Agpasablog ka pa'y laang. No sa anak lama asikan ka, jaklam mo. Nagswerte akmatan tanda ka amang asikan niyak. Siyempre uray kaskasan o, adamot basit asikan ka. Saan lang asit ti marikiriknak paraken ka? Agayatakin ka, Carla. Anya? Ay, tila ibagbagam. Intun kon ada nakangagkan ka. Oray tagpay sumot ti ibagbagak. Apaya kastoy matan tirik na kanire. Agayatak sa matan. Manipod na baluak. Jak pa'y nakarik na iti kastoy. Italaang. Kanayon matan nga adda iti lagip ko ni Ray. Kan naragsakak tunggal makaduak. Agayatak ka din kan kuana. Oy, at damadmadlaw ko kan ka, Carla. Anya dayta, Berna. At damat pa nagustom ka ni Ray, anya? Ha? Ay, saan kan ang makapaglibak kanya? Kwa? Diyak ilibak, Berna. Pudno ti atap mo. Agayatak ka ni Ray. Ang dakas ka di? Ay na, awan mo't ti makitak ang dakas. Gaputabalo ka, kan baro mo't ni Ray. Iso na laeng, ta 15 years ti gapyo. Dayta nga rod. Apaya kastoy tiriknak. Kasladyak magawi dan tibagik nga gayat ka ni Ray. Basta, adamat panagayat mo kanyak, Carla. Panagkunakat agayata kun kan ka, Ray. Basta, agayin ayat tangarudan. Sige, no okay lang kan ka. Okay na okay kanyak. Amumata na bayagan na kursunada ka. No apay lang amin na naamam mo ka. Apay, saan ka naragsak, anak am mo kanyak? Naragsak.
Ngam, saan ko maarumbang nga agayatak iti ubi ngam iti siyak? Awan problema iti dayta. Age doesn't matter, ako nada. Kanayon sameten nga ilaklak amam ti ko na makatrabaho iti balbalunam. Patiin na po'y matain kat na inayunam. Kwa, tatang. Sana bali, tabay bayadan na ti ibalbalon ko. Awan ka nung amin ti oras ng agluto. Kasta, anya tinaganday ta katrabaho amaya. Ray, tatang. Ray, no kasta, lalaki. Uwan, tatang. Apay ka de? Awan, anak ko. Itatagayan ayatan. Kanayon kan abalunan, tapno di isupay nga aramidam. Agyaman ako na, Carla. Talaga anang sweet ka kanyak. Rumbang laang taagayan ayat tangarudan. Saan ka laan napintas? Managayat ka pa'y. Talaga Amom ka de, amanipod na balo kat italaang manan nga gayatak. Kasta ka di? Aywan, kayat mo ka niti umayag pasyari di nagos ko? Sige aapay kit din asaan nga O sige, sumurot ka kanyak inton ag-out tayo. Makadkadlawaken ka na, Carla. Nabayag meten adi ka pumaspasyar kadagiti apo kaum. Busy ak ngamin, tatang. Ani ayat ti pakakumikumam. Adu ti aramidag, tatang. Agpasyarak tulat ta, nunawayaak. At daman-damagay. Anya day tatang. Kayan ayat mo ni Ray. De, apay mata nadamag yu day tatang. Madlaw ko nga main, atong galag istorya ka naggapo iti trabahom, kat ni Ray ti sang kaistoryam. Dakas ka din no, makiayan ayatak, tatang. Saan matkit day? Hangam kita nupod numat lang ay ayatin nakaday taaray. Di nakpakadanagan, tatang. Ay ayatan nak ni Ray. Sabado man na ninton bigat, Carla. Mapantag pasyar. Andaan mo ka napinta sa pagpasyaran. Kwa, Ray. Kung ako mapan ko at pasyaran, dagiti apokok. Apay, anda ka ni problema ka nakwana? Awan mo't kit di. Nabayagan, adyak pinasyar ida. Awan mo't gayang parikot. Saan mo nga obligasyon nagiti apokom? Tadamot nagiti dadakkel da ang mga sikaso ka nakwada. Panawon mo't ten at ibagim ti panunutam. Naku namat, ngay talang manan ang maki-boyfriend ka. Uwan, kasta ngagpaiso. No kasta nga rod, ipaayan tay ti gundaway ti bagita nga relax. Basta umay kasukunan ninton bigat iti palayo, ha? Sige man laangan. Diyak mo, no apay atungtong palag matlat ta amin nga ibagbagam kanyak. Napatpatagkan sa payan iti biyag ko ngam dagiti apokok. Iso pangasim ko mata di nakluklukwan, Ray. Apay kumaalukwan ka ngay. Hello, matit anak ko. Di kay matauna yung nagpaspasyar, nanang. Manubulan na di kay imay. Ay, uwan nga rod anak ko. Ay, sana bale. Adan tulat ta pa nagpasyar ko dita. Pasensya kayon no saan kami pa'y ang makapasyar dita balay. Da kayo latan ti urayan mi nga umay ditoy. Wen, anak ko. Makita, no kaano anawayaak. Mailiwak mo din kada kayo, nanang. Apay, saan kayo ang mailiw iti apo ko yo? Ay, saan man? Mailiwak mo't, anak ko. Sana balay. Umayak agpasyar dita, iti daytoy abulan. Anya ti ko namre? Ag-resign kan? Pakawanan na ko mga, Carla.
Si mangpeten ti ina ti anak ko ang naggapo abroad. Ket napagsaritaan mi, nga ayusan mi ti relasyon mi para iti anak mi. Anya, ang kasano akon, Rey. Sika tinagrikusan ti lubong ko. Ita, panawan nakla nga kaslawan anyaman na. Pakawan anak. Napatagpay lang kanyak ti anak ko. Kaya't ko makita kan mananaan. Anya. Ala, palubusan ka. Uray na sakit kanyak. Awan maaramidak. No mas pilyam idangam iti siya. Nagsakit, Berna. Nakasaksakit. Ay, mariknak mati marikriknan. Ngam bang lang alabanam. Diyak ambo, no kabailak pa iti agbyag. Ngawan ni Rey iti biyag ko. Apay kid din asaan. Pasyaram dagiti anak kan apukom. Aramidam ida nga inspirasyon mo, tapno adarason mo nga agbyag. Ken tapno rumagsak mat ati lubong mo. Ikarigatak, Berna. Ikarigatak, alipatan ni Rey. Nanang, sinurpresa dakmat iti umayo. Mano na bulan adi kay nagpasyar Pasensya ka lakuman, anak ko. Ay, ayan ti apo ko. Kailiw ko na makita. Ay nananang, magnan ti apo ko yo. Kastaya. Ay, sayang. Awanak anak kaimatang ididamo na timagna. Kasanumat ngamin, kat busy kayon samot launay, iti sabali abanag. Wan nga ron, anak ko. Ang sana bali. Bumawi ak itan kada kayo kan ni Matet. Sige, nanang. Ay, angam saan kayo kadipay ang nagpasyar, iti ayan na? Ino na ka apinasyar. Isarunok mo, ti mapanagpasyar iti ayan ni manang mo. Ita, ininot mata na malipatak ni Rey, Mr. Lonely. Kat ingkarik iti bagik, ajak ton agayat pay. Tuy pagayam mo, Carla. Agyaman pagayam Carla, iti dayto apakasaritaam. Ti desisyon mo lata ti masurot, no saan mo nakayat ti agayat. Addaken ka dayta, Carla. Naragsak ti maddaan iti ay ayaten, ngem rumbeng laeng akitain tayo, ti saan tayo apakasaktan iti udi na. Kentay kunada, love yourself before others. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Carla, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.